yo sidan meu garsusho merori ko inda ba ganan kai baba la sina kibot engarna ala bariani Yesu kema malanda ro sargele Yesu meu emrisho sabu golle asojin dama ke kawariyo wadama nera rubaran pokin na du gende ngara gentai na bu aku andero ribonda ala bariani Nameri, Naramayana Dankai, Ramayana Ramolo, Ramayana Leboror, Ramayana Lebiron, Ramayana Loso, Nikala Langatuma, Joe Garcisisho, Joe Maridomelo, Joe Biorisho, Joe Baikilari Lentirma, Ramayana Sayonga, Joe Montangareso, Abagre Jashi, Keranga Mutana Elaino. Erenkila nchare singasho erenkila remo yaritini aranga mama yana raini aranga mama jaranga mama yana aranga mama yana shunya moyan shunya leket tangarne Yesu mama yana te Yesu Kristo marejo Yesa mari agrale kwa lawa kindeba siyo yolo dia jore ore disi endu mona kitu kinyanga kanda jugara do itaji ore le kwalewa inde warande ingi kwana kejilonga kejilawa ole kusero sas tore kurku legai Mosmos, sorry guru gula mosmos. Amaro monda, mara nabo. Egini guru nabo. Oleh ni karena ino Yesu. Itiala Samuel, mbore mawina elara. Ari negedo mutua engeno negedo mo orei le mo negedo bola elava mpura emowena elava shamor mari le jesse ole tori ene urara in office osinga ole bonlino nege mongare ne bo ko singalino no bo nege omoni yankai enyoragi yoga namaya Banyak lagi orang. Amude nemeye angalega ya omayanisho. Iye omayanisho. Teye kitum omayanaga. Teye kitum elagunodo. Babalang. Bala nalawa. No nando monok. No nankera. Nege mariri abakin. Enero le mera. Enara roltau. Mero le mera. Nege yagira no. Nairu dumugo ginta nolo. Wanyero ole lalenye. Tegelen chare singaisho. Wanyena nyamali. Wanyena moyen. Wanyena mion. Wanyena nyamali boken. Wanyanga yai. Ora bagili yuba shoro ora nolo nda nailara. Ahora nailara nor monike. Ora nailara ne maya nage kimpotu. Ahora ningwe maya nara. No loya la langai Yesu Kristo. Angaya abogo ne na mowela anailara de nolo. Na monu mayanat inono. Andar ngai baba wana ngarai. Eno la sunyadi. Yesu olomoy. Jela gunyolo yana. Je wangolola bogin. Otilo le lalenge. Te Yesu Kristo esa. Age shoro bage Engomo mino ashorage illo grama mo abormo ne jakelo ore pastani legi le benga me agenda legal dongana legi le benga maja ay ono jaje janda ngam nillo ingre ra isa daga ino angar ma ke Yesu orura ande biro so golya ande Shona
Mrs. Yeso. And you want to be a nebo? I'm going to look at the nebo. Marana, Mrs. Yeso. Kita nak pergi samari tanah tu mau. Mai pengadil ajo ni, ada pergi luar ke bojino. Kita kira nyarai dia ajo, migi pia, mayan. Nyarai dia apa? Nayara romo. Ranga muda mayan ara. Nyari kelancar singashu. Ranga muda pi. Hari tu rasangkai. Bas, kerja mana? Nyari ni ki imede ni. Mai bangara poki abu asesiai. Moj, enagira ngamudana ngorora biashara tomono ni ngorwe nias ide badu agalawa ni chelele ko ibanga mari jimpekin piti angi ngoru no kira ngamudana kemi ki bae ngoru bare namne na munyani empangye to amna hare tumuru maru dalanga na yo ayra nya ragina na bare ngai tumo sio ara ngai tumo na jige ngona mai raisha ke nisho erone ngorengai ora nadel dondu bone ngasai raisha ke nisho ono nara sare tena bangai meneja Mrs. Yesu ai pangara loroi ai panga na panga mo muginde ba kore ko lo sujira na guluboni em panga munde ba rangam deba rangam ora na bari roja ya onda kando na ajo ba ora na lara nenga mumu na ila do mom ko miri shwe ba ge ara ma yana ngai na committee encho memba ngamura ngarne Yesu Mrs. Yesu kira jongo le nara mara le sininje ama abiri kanisa Jumapili ma abiri kanisa niki miango le mayela na ndoja jo mai mi ora be mi dogini sujingi shu Jumapili